omukube cyo kureberaho by'obuhangwa bwensi hamwe n'ebyoburambuzi bamwe mu bantu ba Rubirizi bimukiremo kongera kubyara emiti etari ya karututsi. District ya Rubirizi kurugenya nyuma y'ibahema amanyanka bunyaruguru rurishaza rumwe abantu bingi batura batakumanya oburungi ne feza na zabu iriyo muri Rubirizi irahanga yatiremo kandi batakuganyiramo hati nwe turugireyo tukagira ngo nuteba ko kumanyisa ensi n'abantu ba Rubirizi bakamanya oburungi irimo konka payani iyi by'ubuhango bw'amani kandi ni leta n'ikiciro cya kartusi mwe tukajya ngo kugira ngo payani makasente imbere yo misho twagira ngo katsimbe payani ababina maziko ngo ihurejwe yakugumiza mbaka cungura by'injombi by'obuhangwa ebero mwenyanja hamwe n'ebibera ebyo burambuzi bingi abantu okuhinga abantu bina okombeka tibene twaza kugira ngo n'abantu bafara kucurayo ngo bibanja biriyo nabwo icyo government kobere itweneteka obunonga okukira endije myanya ehuriyo kongera kwimsiye by'obuhangwa bwensi n'oburambuzi mu district ya Rubirizi neyo kutongozwa mu kwezi kwa 8 umwaka ogu kandi ebembirwa ba Creator Pals hamwe n'aba Lions Club enzarwa z'Ekyangeci. Omugani makuru abashema bahabwirwa kunduza amashomero agubara bere mugakabahindure kibari katuyamba umukura ibintu twatirine by'umutuma spiritually ebintu byo kwebisaho ebintu byo kwebembera in politics shomero yiturukaba rubonire vuichi tukareka rubonire na hatari chubonire aitwa arsigire ntureba ruchubonire kandi yongera kugenda mu misho konka kitwasigire untwenda na hatu kongeraho nkerizo abana ninga ari munayi or the students bayombeka abo kuba egenderwa cyo cyo kuimprovinga dormitory yabojo kandi already batuhereza icyo kwetagisa kutandikiraho nkishomero twija kongera tubasupportingire ebigambirwa hari St Paul Chempsi omukutongoza whole union y'abashomera hishomereri hamwe no kwirukanjoro kutungura ishomereri reunion eji ebiregenderire kurundana sente ezo kombeka oburaro bw'abojo amakuru agagasha kwa Ben Muhozi na Sheikh Abduratif.